Alem andan keyinkisi bu ikinci ilim var bizde. İkinci ilim farz kifaya dep koyat. Demek kifaya degenim ne? Ança munça adamlar okusa yetişti bolat. Misalı bir ayıldan büt bağrısı imam je molda boluşu bu şart emes da turabı. Bir ayıldan bir imam çıksa, bir çoğun alim çıksa o şöyle yetişti bolat. Başkaları könökör bolboydu. Eğer bir ayıldan bir ilimli adam çıkmasa ayıldan bari könökö botat. Ayıldan bari könökö botat. Antkeni uşo Kur'an'da okup kotorup düşündürüp turan biri gerek de. Oşonduktan kaysa ayılda bir alim yok bolsa, ayıl birigip durup bolsa dagın bir balanı bir medresege jönötüp, tamak aşı jatakhanasını kötörüp, oşonu okutup tarbiyalaş gerek. Antkeni ayıl boyunca könökö botat. Bu birincisi. İkincisi, bir ayıldan bir medik çıkmasa, vraç çıkmasa ayıldan bari könökö botat. Bu ne kifaya degen ilimden de. İlimde boş gerek. Misal ayılda bir orup kala turan bolsa ne? Biz başka ayılga barışımız gerek. Mına en problem oşul mesele tuğanlar. Misal men köpünçe bayqap kalamın dindige kirip namaz ok başlagandan keyin ele bizdikiler başlaydı da men boldu. Ayalımdı erkekке körünbeyt, erkek vraçka körsetpeymin. Men ayal vraçka körsetişim gerek dep uşintip fanat bolup alat dagın özünün kızın okutpayt da. Eğer oşonu kalasan, anda sen özüңdü okut medичилищега. Medin institutка okut, oşol özüңdün kızыңды. Gelecekte senin kızın başka ayaldardı köre turan bolsun. Nege biz bir jagын karayбыз, ekinci jagын karabайбыз? Eğer de oşol Müslümanlar için dışında jakşılık kalay turamsak, kelingler anda kızlarыбызды okutalı oşol jerde emne, medичилищега okutalı, medin institutка okutalı, keyin ayaldardan özünçe bir poliklinikasını açıp koyalı. Ayalların özünün doktorunu açıp koyalı, diş doktoru ayal bolsun al jerde. Kertede ginekolog dagın erkektir bolatpayбы bizde. Kaşayım. To'ra janda emasmi? Oşonduktan ne? Biz özüz oşoga kam körüşüz gerek tuğanlar, kelечек üçün. Kelingler okutalı oşo kızыбызды medinstitutка tapşırtalı okusun oşol jerde. Misalı хирургтардан ayalдар почти жок эле az. Köpünçe erkekler. Oşol kızыбызды хирург kılıp daярдайлы азаттадан Oşol Müslüman bir tuğandarız, men ayalımda erkek doktora körsetpeymin degenler üçün ne? Oşol ayalın karay turgan bizden ayalımız boluş gerek. Bizden kızımız boluş gerek oşol nerseni. Bir ayıldan bir agronom çıkmasa anda da könökö botabız. Elge kerektүү jumuş da bu. Bir ayıldan bir mal doktoru çıkmasa anda da bardız könökö botabız. Sebep bu ne? Elge kerektүү kesipler da tuğandar. Bolbosam ne? Misal men oşol bir bala selxozda okudu. Oşol barıp tur ayılda hazır jana күнү men körüp kalıp joluksam eki uydu keserip kılıp tuğdurdum agay deydi. Uylar dile kesip tuğdurat eken de oşendikçi bayağı tuğuy albay kalsa. Körbeysiңерби? Demek al jerde emne uylar ne жүрөр desem o tiyip koyar sakayıp ketet deyip bütüp ketet deyip bayağı jerde. Körbeysiңер. Demek oşol kesip kerek eken da tuğandar. Misal hazır köpçülüğüңüzler birinci olup atışыңızlar mümkün de uydu dele keserip kılıp tuğdurabı depçi. Misal adamlar törep atpayбы keserip kestirip uylarda dele bolat eken de kıynalganda oşonu kesip balasını çağırıp alat eken. Gayret deyip koyat eken al jaşay beret eken balasını emizip koyup bayağı jerde. Körbeysiңер tuğandar. Demek oşol veterinardan bol bolsa könökö batat tuğandar. Oşol jerde ne biz karaşыбыз керек. Bardız oylanıp tuğandar. Eğer ayılımızda bir molda yok bolsa, demek ayıldağlarla süйлöşüp kelingizler pensiyabızdan ay sayın 50 somdan çıgaralı dep turup ne oşol jerde kimdin balası okuyt. Oşol kızıgat. Oşonu jönötüp bir medresede okutalı tuğandar. Oşol dagı ne bizge paydalı bolat, andan könökö batpayбыз. Paydalı ilimdi suragıla Allah Taaladan, paydasız ilimden Allah menen saktangıla dep turaytkan. Bunu bizde ne İbn Majah'dan aytılgan sahih hadiste keledi. Demek daima suraşыбыз gerek eken da. Biz namazda, erteminen turganda, tamaktan keyin bata kılganda suray bereli tuğandır. Allah'ım oşol paydalı ilim ber, paydasız ilimden alыс kılgın dep turup daima Kudaydan suranalı tuğandar. Bu ne? Peygamberin aytılgan hadisinde keledi. Andan keyin İmam Buhari'de aytat: "Hayrukum men ta'allamal Kur'ana ve 'allamahu." Sizlerin arаңарда eң жакшыңар Kur'an'ды özü үйрөнүp, başkalarga үйрөткөндөр dedi. Meylem Kur'an'da toluk bolbay эле koysun. Жок дегенде өзүбүз намазды үйрөтүп, намазда окула турган bir сүрөлөрдү 10 сүрөнү жаттап балабызга үйрөтөлү. Ошол хадисте келгенде эң жакшы адамдардын катарына кошулалы ошону.
Bizdin balabız namazı үйrөнüp turup ne? Al dostlarına үйretse, al dele oşol hadiske dal kelip kalat da. Demek Kur'an'da үйrөнüp, başkalara үйrötken en jakşı adamın katarına koşulat tuğanlar. Oşol nersege biz dağın köngül böleli. Ondan keyin bu jerde dağın bir söz var. Hazreti Ali'nin sözü eken. Peygamberдің kүйö balası anan ne 4-cü halifa. Al ilmu hayrun minel mal. İlim baylıktan jakşırak deydi. Al ilmu yahrusuk. İlim seni korgoydu. Sen bolsa baylığını korgoysun deydi. Peygamber'de. İlim deydi, sana bir hüküm beret deydi. Sen ilimin bolsa bunu munda kış gerek dep turup ne? Sen bir nersege hüküm çıkaralasın da. İlim sana hüküm çıkar bir alat da. Alemi deydi, baylığa sen hüküm çıkarasın deydi. Kalagan adam hüküm çıkarat deydi da. Kalagan adam alıp alat, kalagan da sartaydı deydi. Oşondan ilimge körek köngül bölgüle deydi. Eger de ilimde bola turan bolsaң, oşo akçаңды dagın sen oşol emege ılayıkты sarttaysın. Alemi baylıkты deydi, sen kançalık sarttasaң azayat, alemi ilimdi kançalık bergen sayın köbeyet deydi. Karasaňızlar. Misalı 10 süreni jattap turup, ekinci biröge dagın 10 süreni jattatsaң, demek ilim köbeyip atat. Amna iki adamda ilim payda oldu da, görüpsizler. Biroq bul degeni sen ilim algın bay ile koy degen söz emes. Bay boluş gerek. Bay boluş gerek. Misalı Hazreti Usman'da karasaňar, bir koduktu satıp berip turup, musulmandardın balasyny ötkörüp berip koydu go. Bugünkü günge çeýin oşol kelatat da, hazırkı günge çeýin. Misalı Hazreti Umar'ın vaktında Mescid-i Nebevi, Peygamber'in meşidinde bolğany 1000 kişi namaz okugan eken. Hazreti Umar kelip turup, büt janındağı büt üylerde satıp alıp turup çoňoýtkanda 3000 adam namaz okuy turan meşit bolup çoňoýdy deydi. Karasaň, oşan özünün çöntegidegi akça menen 25.000 dinarga satıp algan eken, oşo janı beldegi üylerde. Bir dinarın ene isletip var, 20.000 somdan adır, somga kotorganda, altındı kotor eseptegende. 500 milyon bolup ketedi eken de. Karasaň, oşonçoluk emetken. Al em adır bolsa bugünkü günde meşitin özünde 1 milyon, sırtında 800.000 adam namaz okuydu. Oşol ne? Emelerden ilimdүүлügü, şu baylığının paydası da oşonu keňeýtip koydu. Emi Peygamberimizin dagı bir hadisinde kelet. Daima dua. Allahümme inni a'udhu bike min kalbin la tahşa. Allah'ım men korkbogan yürekten seni menen saktanamın. Jana uğulbagan, kabul bolbogan duadan seni menen saktanamın. Jana toybogan nafsiden seni menen saktanamın. Jana paydası tiybegen ilimden seni menen saktanamın. Allah'ım uşu 4 nerseden meni sakta dep Peygamberimiz dua kılan eken. Karasaňızlar, ne dedi? Birincisi korkbogan yürekten, kabul bolbogan duadan, toybogan nafsiden, paydasız ilimden dep. 4 nerseden Peygamberimiz saktanıp dua kılıp oturdu. Emi biz dağın Kuday tılına şunday dua kılalı, Allah'ım bir paydalı ilim ber dep daima Kudaydan suranışыбыз kerek eken. Emi Peygamberin dağın bir hadisinde kelet, Allah Taala yüzün jarık kılsın bir pendeni deydi. Menden bir sözdü uğup durup deydi. U kanday kılıp başkalarına jetkirgen adamın yüzün Allah Taala jarık kılsın deydi. Antkeni kançalagan adamlar var deydi. Kançalagan adamlar var. Oşol men malumatты ugatdagın ne başkalara jetkiret. Alemi uqqan adam deydi. Oşol ne uqqan adam. Jetkirgen adamga karaganda jakşıraak düşünüp deydi. Jakşıraak amal kılat oşol nersege deydi. Mına oşonday adamlar var deydi. Oşonday adamlarga da Allah Taala ne jardam bersin deydi. Emi bul jerde misalı uqqanlar var da oşunday dep turup ugup ayta turan bolsak, oşon çındap ugup turup oşoga bir başkaça amal kıla turan adamlar bar eken da. Başkaça amal kılan adamlar bar eken. Misal adır bul jerdem ne? Paydalı ilim berde biz dua kılışka Peygamber dedik mi? Bartır misal arаңızlarda var. Günde oşol duaga ötöt. Buyursa oşonun perzentlerinden bir alim çıkat inşallah. Sen Allah Taala ne deydi? Eğer pendem kolunu kötörüp maga dua kılsa, oşol pendemnin kolun kuru kol kaytarudan uyalan degen hadis var da. Biz daima Allah Taalaga dua kılalı. Adam balası ölgönden keyin deydi. Adam balası ölgönden keyin bar amal toktaydı, biroq 3 nerseden jetip turadi. Oşonun birisi sadaka jariya dep koyat. Daima üzgültüksüz elleri paydalanıp turgan nerse. Andan keyin ne bir ilim. Egerde bir yerlerge ilim tarqatıp, ilim üretip turgan bolsaňızlar, oşo ilim kança adamlara tarqap ketdi, oşo ölgön adamga kete beretken. Misalı men adı kança sağ bersem, maga kim sağ bergen bolsa, ustazlarıma dagы solup ketip atat da. Andan keyin bir salih perzent deydi.
жақшы перзентин калтырып кеткен болса, ошонун ата-энесине кылган дуасы сөзсүз түрдө кабыл болот. Эми туугандар, илим боюнча мен сиздерге бир айтып кетейин. Бизде эгерде биздин жашообуз татынакай өзүнүн нуру менен аябай бир жакшы болуш үчүн 3 нерсени эске алышыбыз керек. Эгер ушул 3 нерсени эске ала турган болсок, биздин жашообуз мыкты болот. Биринчиси, биз илим алышыбыз керек. İlim alışımız gerek. Bирок алганда дагы биз карашыбыз керек. Кандай илим алып атабыз? Кимден алып атабыз? Күмөн жок ошол биз илим алып аткан устазда. Ар кандай сөздөр айтылбайбы ал жөнүндө? Ошону дагы биз дайыма карашыбыз керек туугандар. Ошону карашыбыз керек. Демек, бул илим сөзсүз түрдө керек экен. Экинчи, ошол алган илимибизди биз түшүнүшүбүз керек экен да. Ишигил эле бир угуп, окуп алыш эмес. Ошону түшүнүп, ошол илимди бир анализ алып туруп, ошонан пайда чыгарып үйрөнүшүбүз керек да. Пайда чыгарып үйрөнүшүбүз керек. Эгерде илимди алдык, аны түшүнбөдүк, кантип амал кыласың? Үчүнчү амал келет экен туугандар. Үчүнчү амал деген нерсе келет экен. Үчүнчү биз алган илимибизге амал кылышыбыз керек. Эми элестетип көрүңүздөр, илим жок. Анан илим болбогон экен, көп нерсени түшүнбөйсүң да. Жөн эле амал кыла турган болсо, анда эмне? Кантип амал кыласың? Туурабы? Же болбосо бирөө илим алды, бирок түшүнгөн жок. Бирок ошо илимге амал кылып атат да. Амал кылып атат. Анда түшүнбөгөн илимге сен кантип амал кыласың? Сен зыяның тийип калбайбы кээ бирлерге? Түшүнбөстөн айта бер. Түшүнбөгөн нерсеңди сен кантип бирөөгө түшүндүрөсүң? Ошондон илим алдыңбы? Ошону түшүнүш керек дейт бизде. Экинчи орунда фахм деген нерсе бар да, понятие. Ошону түшүнүп алып туруп, анан ошого биз амал кылышыбыз керек. Эми баягы илим алып, түшүнүп алып туруп, амал кылган бул жакшыраак экен да. Илими жок, эч нерсени түшүнбөйт, жөн эле амал кыла турган адамдарды бизде кээ бир алымдар жанакы аюуга окшотуп коет да. Мурда да мисал келтиргем, эсиңиздерде болсо, бир киши аюу ойнотот экен, цирк. Айылдарды аралап туруп, конфет берип коет экен дагы, аюуларды ойноп, цирк ойнотуп, элдерден акча жыйнайт экен дагы, айылдын четине чыгып, эс алып уктайт экен. Баягы байкуш аюу кожоюнду жакшы көрөт да. Ал аюуда илими жок, же түшүнүгү жок да. Ал бир гана амал кылат да, ошонун айтканын аткарат да кожоюндун. Кожоюн аябай жакшы көрөт экен. Себеби ал конфет берет да. Конфет берет. Анан ошол кожоюнуну коруп отурат дейт. Улам эле бир чымын конот экен, мындай учуруп коет дейт. Кайра чымын конот дейт, учуруп коет дейт. Кайра коно берген экен, бир ташты кармап турду дагы дейт. Баягы башыга чымын конгондо чымынды урду дейт. Чымынды урам деп кожоюнун өлтүрүп алды дейт баягы жерде. Илими жок да. Түшүнүгү жок да баягы жерде. Ошондуктан бизде туугандар аюуга окшошуп калбаш үчүн биз илим алышыбыз керек, анан ошону түшүнө билишибиз керек. Анан бул жерде бир илимди алып туруп түшүнбөй бирөөгө даават кылсаң, ошону айтсаң, пайдасынан зыяны көбүрөөк болуп калат. Пайдасынан зыяны көбүрөөк болуп калат. Мисалы, бирөө мени как раз жумушка жөнөп жатсам, бирөө менен сүйлөшүп калдым. Эми дааватка чыкпайсызбы таксыр дейт да мени. Мен мындай илим беремин, сабак беремин, жумушум бар. Мен өзүм ошо дин жолда жүрөм өзүм. Исламскийди бүтүргөнмүн, ошол жерде сабак беремин десем, кое туруңуз дейт. Мен бир хадис окуганмын дейт. Аллах Таала бир айылды бир периштеге тапшырма бериптир, барда ошол айылды көм көрүп саал деп жөнөтсө, ошол жерде бир аалым бар экен дейт. Барса. Аалым ошол жерде бар экен дейт, зикир кылып отурган экен, анан кайта кайтып келиптир Аллах Таалага дейт. Кудай, ал жерде бир аалым бар экенсе, ошол аалымдан башта дептир дейт да баягы жерде. Эми ал хадисти биз билебиз, ал жерде аалым деп келбейт, ал жерде абид деп келет. Аалым менен абидтин айырмасы бар да. Илимди менен ибадаткөй адамдын айырмасы бар. Ал ибадат кылып эле отура берет экен ошол жерде, ибадат кылып, дуа кылып, зикир чалып отура берет экен, ал даават кылган эмес да. Ал ибадаткөй адам да. Башкаларга айтып жеткирбегендиги үчүн ошондон башта деп атат да баягы жерде. Ал жерде аалым деген нерсе жок да. А бул жерде эмне? Аалым деген эмне? Бул өзү окуп, башка бирөөгө үйрөткөн адамды айтат да баягы жерде. Анан баягы илими жок да, түшүнгөн эмес да.
Okugan biroq düşüngen emes, oşoga amal kılıp aytıp atat da. Menden başka birey bolsa tösüne bir çapmak makul taksirinde men boşa meselem dep koydum da ne oşal jerde men kettim da başa. Görmüyorsun. Oşonduktan ne? Her bir ilimde alganda oşonu analizleş gerek da. Oşonun payda çıkar öğreniş gerek. Buna kanday payda alamın men depçi bayaq jerde. Anan amal kılış gerek. Oşonduktan bizden ne? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat. Kul hal yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Ey Muhammed sen aytçı değil. Bilgenler menen bilbegenler ne? Tenkelevi dep atat da. Tenkelbeyt da, doğru mu? Bilgenler menen bilbegenler tenkelbeyt. Al emes bizde şeriatımız boyunca ayıbandar bölünöt. İlimdü, ilimsiz bol. Misalı karekede bu mergençi, bunun iti var, üretülgön. Fas dese, Bismillahi Allahu Ekber. Fas dedi, ketti, çür kaparıp, bir koyandı karmap geldi. O şol, cesek bulup, nutup, öldürüp, köterip geldi koyandı. Anı ceyibiz biz. Siyahda ilimi var da. Siyah ilimdi, üretülgön, kocayınanı soyup, özü bermeyince ceveydi. Ama menin uyda gele itim var, bir koyandı karmap geldi. Menen korkadığına, nele şipanda oturat, men jok olsam jep koyat, anıç. Onda ilimi yok. Menin itim koyandı karmap gelse ceveybiz, mergençinin iti karmap gelse ceyibiz anı. Anken al ilimdi. Körbeşler tuğandar. Emi hayvanatlar bölünüp atkandan keyin adam jön ele bölünetken de bu жерден.